bon thầy nó the shop has been closing down in Diphu area. This market all the shop are closed. Kasi normally bata tamayo one check lo killers kita one check lo tapon tailor abang ya pu sing tirihin sirungo kaya hin check la na kasi tapuson carb yang long bang kung napen kumakas nagalang carb literally a song klembang gopan apran kan moji kapor i bade atyam to murder an alang ni claim ke tapi chok chik silo la sarang lipat capital punishment bade alang pan aron atang kan sai pan sini lo ladap tapi ya kaina farmasi termasuk ancot sih ingkut cot loh ada keng sangkem lapan mumai itu hotel kami bon thai loh dazir kami bon ada tuh non pu ligrina kusi dolo na pu nata bon thai lo jo ase sulang do rat ramu tungguan nuna por hei kisun por isigat iklevet dora itu macam song paktan lo na itu thai lo balik paktan ada last corner ada kami bon nang tok Karbi, Abi, long so Abi ka chong sip adim makanan ke Karbi ang long adim klompek ang ne. Lah, dia lah ground report ni, hah? Hah? Ground ni market na bon thai lo, restoran itu kami temui bon thai lo, Sri Mongol tapi pun cek lo. Halo uang ra nang cor ra. So karbi so ramung doan. Gitu hey isung corom prompor. Gitu ong bara isong aklam malong bang ngon kaya kisong por itong iklebet tuno na kasi normally
di Google long non da puson di mitang ahong tik da tik ko long bang ipan ke pagkolong lagi ngalam lo Está bello dan New York garatun barok